Palih-palih ule benteng bak mekaleng han jilangga. Palih-palih akai urang handi jitkeun ke ulama. Ada pina yang behekeun dijet kaleng tub ulama. Gadang nyankan bijeh urang bailu beung asai mula. Bailu beung asai mula. Palih-palih ule benteng bak mekaleng han jilangga. Palih-palih akai urang handi jikeun ke ulama. Ada pina yang behekeun dijet kaleng tub ulama. Gadang nyankan bijeh urang bailu beung asai mula. Bailu beung asai mula. Dengar hai bang lon peingat pelehen tat ngan ulama. Ke ulama nejet upat ba alamat kena celaka. Kehabanyo jethan nemat sabo saat nepreh tema. Wate tubuh kasekarat han selamat iman lam dada. Palih-palih ule benteng bak mekaleng han jilangga. Palih-palih akai urang handi jikeun ke ulama. Ada pina yang behekeun dijet kaleng tub ulama. Gadang nyankan bijeh urang bailu beung asai mula. Bailu beung asai mula. Akhir masa to kiamat le umat puji ulama. Lam hadis Nabi peringat le alamat Tuhan beri bala. Yang kefon Nabi peringat gadah berkat bausaha. Tami tanah rata tempat tan berkat watekana. Palih-palih ule benteng bak mekaleng han jilangga. Palih-palih akai urang handi jikeun ke ulama. Ada pina yang behekeun dijet kaleng tub ulama. Gadang nyankan bijeh urang bailu beung asai mula. Bailu beung asai mula. Yang kedua nepeingat yang zalim tak nejau marah. Kerakyat hanaji ingat juah tani seban singa. Yang kelebar raya tat sekarat Tuhan penyata. Lidahan roh mesyahadat dak bacutan iman tan tabah. Palih-palih ule benteng bak mekaleng han jilangga. Palih-palih akai urang handi
yang berhakan dijutkan hidup maula magadang yang kan bijak urang bailu beng asai mula bai